Ramogi omero dhi nyime kama koro walima ne mago matimore kaunti ma Busia. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e kaunti ma Busia koro dwaro ni piny owacho mar kauntino mondo oluu chike matayo weche mag loso bajet. Loso bajet mar kaunti ma hiko omenda mabiro. Giloso e gwenge mag Ochude e kar chung' od bura Mateso South, kaunti ma Busia. Riwruoge go maok mag piny owacho mag Community Empowerment Development Center kaachiel kod Impact Research and Development onyiso luoro kaluwore gi yore ma piny owacho mar kauntino tiyo godo e kawo paro kotenore gi bajet. Gigolo ywakgi bang' sirikal keto bajedno e mbui chieng' ngeso kata obedo ni jopiny owinjo ogol pachgi odiechieng' makiny. Gidwaro ni weche mag thieth, pur kod chiemo kod mamoko ket e ong'ala manyime e bajedno. Ni kama they are trying to do the same thing na ile regime ilipita. Ni kama ukipitia hiyo CFSP is like a copy paste, because vitu zingine zilikuwa zinafanyika hapo awali, they are the same thing zinarudika. Kwa mfano unaona ya kwamba kwa health hapa location the previous regime na financial year 2022-2023 wanaweka kwa recurrent expenditure. Katika nakala ya CFSP yenye tumeona mwaka huu kuna mambo ambayo hayajatufurahisha sisi kama wakazi. Kwanza kaunti yenyewe inasema, idara ya agriculture inasema kwamba ukosefu wa pesa limekuwa changamoto sana kwa maendeleo. Lakini tumebaki tukijiuliza kwamba kuna baadhi ya miradi katika kitabu hicho ambayo hayatoi pesa yake. For example, tukiangalia mradi kama wa kuku, that is poultry parks zenye ziko katika kaunti ya Busia, hizi miradi hazituletei pesa yote katika kaunti ya Busia, na ilhali tunataka miradi zifanyike hapa ndani. Langu ni kuhimiza hii department ya economic and finance ya Busia County. Mara ya kwanza kwa wodi yangu ilikuwa tarehe 1 Disemba ikileta mambo na public participation ya CIDP. Nauliza inasimamia upande wa planning of public participation meetings. Mambo na ADP ilienda wapi? Sisi kama wananchi tutaruka aje ADP twende kwa County Fiscal Strategy Paper? Sisi kama wananchi hiyo imekuwa pigo